салом алайкум ба халқи тоҷик, ба ҳамаи тамошобинони ютуб, ба ҳамон касое ки моро тамошо мекунанд. Вақтҳои охир дар интернет медуроӣ, дар ҳамин шабакаи ютуб қариб ҳама дар бораи вируси Хитой гап задестай. Не ки хабар надоранд ки дар байни блогерои тоҷик, дар байни ҳами мардуми тоҷик як намуди вирусе пайдо шудагия ки ай вируси Хитойдам бадтарен. Агар хоҳед ки дар ҳамин бораи вирус фаҳмед, видеоролика то охир тамошо кунед, иншоалло ки ҳамаша мефаҳмед. Алло, салом алейкум. Салом. Сози тинҷи хуби саломати хубе? Меша Рамад, сози хуби гашти майда. Худот сози? Короче, мазам нестай, намҷа амир рецептои доктор навиштагира хундестам. Канал дромадум, дидум хела вақт шид видео нестай. Видео набромадестай, видео кам бромадестай. Гуфтам я бор занг шуб занг чиёл дора, чи гапай? Оха, амхелай. Намедум да бораи чи видео кунум, просмотро чо-то кам шида. Хай зил наша, мешава ҳамаш. Просто я фикр дар сарам омад, ман я фикр дорум. Чи хели фикри ку бугу? Бия конкурс ташкил кунем ранги ки барадати ҷи. Конкурсша дида буди? Олекс Монку. Охи фаҳмидум, не ки у идеяи у мардака, чи хел мешава баъд? Тра фарқиш чи охи ту сум кор кунӣ шида охи. Охи бо пилу сиқ қимора ку. Нашод қиморш ма ҳал мекунам, ту зиқ наша. И проблема неста. Не охи, и чи хел мешава суми мардума баъд мегири. Ман нафаҳмидистам чо-то гаптира. Охи гӯш кун. 5000 билет мекунем. Ба мегем касе билета бихара як наушник падарка. Как будто суми билетш меброя ҳамун наушник мегем тамом. Охи ту я бор фикр ку 5000 наушника кисои бошта мебарам ита. Ту ба худо гаранги чи иш ҳамроҳи ҳалш ҳаст охи мегум. Чи ба ту намефаҳмӣ? Шидагане кай сар кунем? Чихе кай ҳози нам бихе ҳози видеора сар ку парто бо ма далчиша гап мезанам чӣ кор кардам та. Чи гап нест. Хуб, тамошобинони азиз, ана ҳамин мошини сабукраве ки мебинед дар конкурси яктои ана ҳамин аст. ин фарҳое ки шумо мебинед фари қафояш нест. Хавотир нашад инро барои таъмир бурдан аз ҳамин сабаб ҳозир оварда бо мечаспонанд. Сабаби аслӣ дар конкурс мондани ин намуд мошинҳо ин аст ки ба бозор фурӯхтанаш қин хай худатон медонед. Барои ҳамин билетро якта дута билет нахая ки хеле мошинҳоро бурд карда натонед. Барои ҳамқа 10та 15та 20та билет харидан гиред бехавотир. Ба ғайр аз ин боз 4 тои дигар мошин, якта Toyota Lada, Toyota Land Cruiser, Toyota Prado ва Toyota Lexus ба монанди ана ҳамин дар конкурси мо гузошта шудааст. Бемаи доф худум занами чука дига занг назадестай. Алло, салом алейкум. Салом, чо кади? Коро рафтестай? Чӣ хелай? Ой, гап нест, шена. Сум фир омадест. Ранги мегӯи о айма қарзор боша. Зур агане қариб тамом кади? Я 50 билет монда, не ки охи масъалаи наушника ҳал мекунем гуфти баъд дига занг назади, чӣ тариш кади? Бача, чихелш кунем охи. Ка габиш намегем ки сумои наушника мо да ягон одам хайр мекунем, тамом ба ҳамин кор тамом мешава. Ба ҳама рӯзӣ мешаванд, чӣ тар мешава баъди? Ман нафаҳмидистам. Мешан, чӣ ба намешан? Хай бо ягон чи гуфта то метем охи. Суми
شما خیر میشه میگیم فکشنه کرایه همش حالا کاروچ خیر مجبوریه او خیر مو اکسای او سوم مجبوری نگرفتین کو خودشون گذارونده استن ای هو روز میگی مو اکسای او سوم نگرفته استا باشی давай خواتین نشاید اگر مثلا شما در بازی ما ماشین را برد نکردید فکر نکنید که سوم شما در قمار می رود این سوم شما به یک برادر دیگرتون خیر می شود همون هایی که صاحب ماشین می شوند آنها از حساب شما یعنی صاحب ماشین می شوند و این سوم شما خیر می شود این قمار نمی شود این لاتاریه می شود ای در جونی آدم زدید همه کنکورس وقتش بیایم میکنیم اخوی در یک روز 1000 آدم زنگ میزن به ما هم آدم در زنگ زدن چه خیلی که در جونی آدم زدن میوای زنگ زدن الو سلام علیکم سازی خوبی میشه رحمت خودت سازی خوبی ای گوش کن نمی حوزی ما می چی را حساب کردم کروچی بلیتو پولی تمام شده یا خیلوب دا یا رقم چند بور فروخته می چی تری میشه کروچی 2.5 میلیون روبل obshi jam shidagi даже زیاد یا خیلی رقم را دوباری فروختیم چو کنیم میگم کنکورس سر کنیم چه خیلی بگذارونیم کای بگذارونیم گوش کن اون پیشتایشکا نیست؟ نه نیست هیچکا چی گپه؟ کروچی ماشین درست پیش فروختم هیچ کدر نگو مالی گاب نیست هیچ کدر نمیگم مالی شیرینه خودم همی وقتا ای خونه نبرامدستم فکر میکنم که فقط شو باشه روزم در خونم شوم در خونم میگم که رنگی فکر کردستم که اینجا روز نمیشود فقط همی سری کامپیوتر سری واتساپ داشتگی در جون زدن ای زنگ زدن به خدا دروغ گفتن هم چیزی کاری طوری کردستی واپشه نبرو ای خونه با تیمبول دیدستی وقتا آخی ویروسی خیتای اومده مایلی نه که آخی آدمو بلیت خریدگی 24 ساعت زنگ زدستن کنکورس کای میشود میگن امروز پگاه افته فریب کده گشتن آدمای بلیت خریدگی را میدونی چی میگی؟ نه آخی نمیدونم ما چی گفتم من نمیدونم تو که پگاه میگی کروچی کسی زنگ زد برای چی گفته پرسیدم بگو که برای که شوه چه خیلی؟ برای که شوه؟ هوینم که برای که شوه تموم برای که شوه یا؟ شید گاب نیست مایل دوای برای که شوه کام بفاره اشینم کنکورس چی شد یا یوتیوب دارم ای ویدیو نیست چرا نیست ویدیو نیست نه удалить کرده باشه پاتی حیوان удалить کرده ویدیو را چو کرده یا بار زنگش بزنم نمیمونن یا چی تماشا کنم ای الو سلام علیکم چو کردی که ویدیو را удалить کرده تو بلد ای بر نمیدونی این قسمی مردم این قوادم سون گذاروندن تو ویدیو را удалить کرده برای چی удалить کرده چی با کنکورس نمیکنی برای چی مردم احمق میکنی برای چی برای که شوه نمیبینی شوه برای که شوه الو
چوکا دیا که این بلیتو را خریدگی را 2 ماه گذشت کنکورس تا کی میکنی؟ برای چی نکرده سر کنکورس ها؟ برای که شوای. برای چی؟ برای که شوای. شوای تمام. نمیخواد شوای. ای بزرگ کدی. الو. سلام علیکم. اکا یخشما توزگما زورما؟ توجیکی گابزن؟ تاجیکچه؟ میدانم تاجیکچه. اکا همون کنکورس گفتی ما 10 بلیت خریده بودم همون کنکورست کی سر میشوه؟ برای چی کنکورس نمیکنی؟ برای چی؟ برای که شوای. برای که شوای. کسپروش هر روز زنگ میزنم شوای میگم میقبم یگام شب تپچه میمونم با میفهمی کی شوای. کپینگ سیکی بیزار کده شوای گفته. تلفن ایری شش میکشی باید جون خلاص میشه.